Havia un lavoro, ma come lo parenti morirono subito. Aveva perché 8 anni e 11 anni e 10 anni che morirono. E così avete fatto? E allora erano 4 famiglie e poi la mia sorella che aveva 12 anni che nos elevette, tutte e 4. E ero tutto solo, E tutto solo, ma abbiamo preso un domestico che lo père moriet. E mia madre, quando si è perduto, dietro a mia sorella, ti marito me lo domestico. Ah. Ouais. Et ça, quoi qui s'est passé? Ah, c'est tel que c'est passé, oui. Ah, fa que avesse viscut a l'hostal de vostre sorre. Oui. Amb la sorre. Oui, oui. Ah, oh. Et après, vous êtes maridat del costat Oui. d'ici, D'ici. de Tauriac. Oui. Et così era la boria ici? Eh bien, ici, le mio parent aveva una femme e un figlio. E le femme fait mettere il coro e la figlia era del mio lavoro e io viene per sempre. Ecco, fa che prenderes la boria. Oui. E del temps des bels parents così era la boria, di che facevo? E bien, viviamo tutti insieme. Le mio parent e lo menate, tutti insieme. Ouais. E di che facevo come produzione? Eh bien, comme toutes ici, quoi. Des vaches, des porcs. E di bacco per bedel? Oui. Di gus facevo pas de lach? Non, pas d'autre. E di fedo n'y aveva pas? Non, il n'y a pas de fait. Cap de boria aveva pas de fedo? Il n'y avait pas qui, non. Il y avait le pain, mais enfin, plus tard. Roquefort ben get jamais d'aquel costat del Segala, las lacharios de Roquefort. Ah oui, pas d'autre. Ben guerre pas jusqu'à ici. Non, Roquefort, nous n'avions pas de fèvre, nous n'avions pas de fèvre. Mais à Centres, nous ont dit qu'il y a bien une lacharia de Roquefort. Oui, 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 oui. Mais pas à ici, pas au pays. Non, pas ici. Enfin, il y avait sur al pè de Nocelle, il y avait un pèl de fèvre quand même, al pè de Nocelle. Et vous, c'est le bedel? Oui. Et così veniamo quel bedel? E beh, lo vendiamo a 300 kg, quoi, per il fiero di Nocelle. Et pour ta bonne nom, le bedel des 300 kilos? Come? Le nom d'aquel bedel, disiez-vous un bedel? Oui, un bedel. Une bourrette, à quoi se disait? Non, un bedel. Un bedel. Oui, un bedel. E lo svendias tutte su ne guardaves per tornare a fare lo trupel? Oh, in principe lo vendiamo tutti. Abbias lo bravo? No. Facciamo una inseminazione, qua. Ah, déjà? Ah, ma più terra era ne bravo, qua. Perché la piccola voria di Pareso, piccolo, lo abbiamo fatto 3 o 4 vacche di per e un'altra prendere infermata che l'alborio qua, che creare l'IVD, Bramene proprietari che avevano fatto 4 vacche così, gagnavo mai di prendere l'IVD e che di continuare a lavorare l'alborio. Ecco, ce che nous permet ici, a force di s'agrandir. E di poi rivivere? E poi rivivere, oui. E l'IBD era... Avec un créo l'IBD, tutta quella piccola lavoro che arrivava a 60 anni, e mi erano mai toccato 300.000 per anno, che lo tiravo pas, me la cattivavo che avevo. comprende. Ecco, permette a vedere si grandi e a continua a grandi. E din l'annata è che hi havia dei giornate importanti da quel tempo sul lavoro, per esempio dicevano tutta l'ora la vendemmia, lo porto, tutto questo. Oui, pareil come diceva la vicina qui, moi. Alors, per esempio, lo porco. Oui, pareil. Ne tu avais quantes per anno? 12. 12? Oui, perché all'epoca non avevamo parlato più come se fosse aro. Lo monettiavo 2 porte e tutta l'annata tiravo qui. E facevi delitto també? Oui. Podes explicar? Qualche canard, oui. Facevi di mi?
Oui, musica casu, quoi, c'est facile. Et quand il y a un buca? Et oui, Ah. mais io i pas face. Ouais, alors le travail de l'effet. Oui, oui. Oh. Et c'est faisant des fêtes chez Grasse? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui. Mais ero per l'Ustal o per Vendré? No, perché per lo stanno sempre per me. Va un po' di tempo per lo vendere. Quoi. Et les coudres, vous vous souvenez d'accord? Mais oui, parce que un Bengueri, io ici, avevo un materiale e di patate. E facevano una partita della comune a Melo del Paese. L'Ubelba era Viola Battuso? Oui. Ah, e così era che era Battuso? Una battusa come una battusa come sulla battusa, come era la battusa, quoi, quand s'arrêtait enfin, quand s'arrêtait de coudre, quoi. Mais une confusion? A meno confuse, puis le tracteur. Et per la desplaça? Al début, c'est déplacé au Lubio ou au Loac. Et après, c'est le tracteur. Et era une giornata per Borio o mai? O non, parce qu'ici, il y avait vraiment des petits novorio. Era più raro che escursionzone. Et avesse une souvenir de quel temps? Ah ben oui. Les coudre? Ah ben io ho fatto perché 2 anni che a me lo mio bel père. Et a resté perso che l'usten cambiato? Ou... E beh, perché la missione arrivait, là, erano più sangue, quoi. Et cours era encore? Era in 62. Oui. 72. Et des vignons, n'avias? Oui, il y avait vignes, oui. Ero din lo traverse? Dio traverse, oui. Et ero per bus ou per Vendré? Ah, pas che per Nantes, ma Ero bulu, oui? ici encara se faceva via più prese. Et le travail de la vigne, tout le monde le savait faire? Oui, mais io ti conosco Paris. Perché tu mi aveva pas de vigne. Et alors, vous y avez fait? Eh? Vous y avez fait? E beh, mi sono abituato così, a me lo bel père, aveva continuato ad avere così e vigno, qua. Mais vous avez calculé après Napuda et tout encore? Oh, oui, mais pas, era pas un fameux vigno. Faceți doi orden, Tobi? Oui, oui, oui. E così faceți? Et il y avait une alambic qui veniva qui Illuminați? veniva a cosa qui, al pe. E andavano qui, quoi. E d'on veniva? E Tenauceno veniva, oui. Voilà. Ma enfin, non, il n'a pas fait de brio, quoi. Et dès que c'est faisait des prunes? Eh ben, oui, des brunes, oui, oui, Ah. oui. E a me lo marco, oui. Ma enfin, era quiconque mi agradava pagare, quoi, era pas abituato da qui. Alors, et en Bengen de Nausel avait vu des différences en Betauriac? Ah oui, moi aussi, c'est pas pareil. À mon, il n'y avait pas de vigne. Il n'y a pas de vigne. Et en Maïdaco, il y avait d'autres différences? Oh, presque non. Non. Et l'Occitan, l'avait toujours parlé? Quand l'Occitan, quand era in giù, parlava un po' occitano. No. Era interdit de parlar l'occitano. Et tothom parla en français, quoi. À l'école? Oui. Mais dans la famille? Dans la famille, també parla en français. Ah, vos belles parents parlent pas patois? Si, après, à une autre, ils parlaient pas toi, quoi, plus tard. Mais enfin, quand era drôle, ils parlaient français, oui. Ah ouais. Ah, oui. Et così l'avais après ça, là? Qui? Così l'avait fait per l'apprendre le patois, l'Occitan? Oh, mais cosa prenia facilmente. Quand entendiam parlar toutes les anciennes, cosa prenia facilmente l'occitano. Et avez-vous vu des différences entre Nausel et Tauriac? Oh, pas tant que ça, non. C'est la même cas. Oui, oui. E lo parlați encara l'Hostal de Retirada? Lo parlați encara? Le patois? Oui. Oui, oui. E und? Ah, ben, per tot.
per tutto mi trovi ici, vuoi parlare per tutto lo che sono ici. E all'hostal de retirado tobe? E All'hostal de retirada, a las fontaneros. alla fontanella, oui, lo parlano tutti. E gnò che canto? Pas per tutte, pas tutte, ma ben, bon. E a me los infirmiers, tutto qua che s'occupa di vos parla portuguese tobe? No, no, no. Ah, no. no. E gnò che canto in occità a las fontaneros? Gnò che canto in occità Oui, oui, oui. a las fontaneros? Oui. Ah, mi sto per scontare, Vereu. Musí? Allora, che vuole scontare? No, pas. Ah, si, Così io non farò problemi. une troussette de cançons. De qui connaissez? L'Aimave nostre segara del tequeros allá de Burgos. Voilà. No, continuas. Une trousse de maille. Allez. A mesocines en flor, o los pastros fabió l'amour. A mesocines en flor, o los pastros fabió l'amour. Ah ben c'est une poulie de l'Ouest, hein? Vivo Naucelo. Allez, après. Vivo Naucelo. Est-ce la cançon de Naucel encore? Est-ce la Non. cançon del Segara? No, ici. Là, il est ici, là-bas. Vivo Naucelo, la Borraco. Oui. Avec continuas mussi. Et sa voiture. Anasi. Allez, une Oh, trousse de moi. maille. Ah si, est poulie. Vivo Naucel, europeus, et la baraque et sa voiture. Vivo Naucel, europeus, et la baraque et sa voiture. Nostres esfondio prosperat, di la soielo libertad. Bravo, plat, hein? Nicolas Maitos. Avec qualcuno è mai, ma un Ce po'. canto la connaissez? Ce canto che Oui, recanta. Vous pouvez faire une trousse? Che canto pas per you, canto per mio, che dalle you. Aquellos montaños que tan alto su, me passo de baiser, mes amours en su. Et le refrain? Canto, Vous pouvez faire le refrain? oh, bah si, non sai. Juste le refrain. Che canto pas per you, canto per mio, che dal pede you. Bravo, bravo. Et les formulettes, on les connaissait? Des causes que se disaient aux Alzefons? Ari Cavalou, la vesposa usita qua? No, Perché lo pradeletto se passeggiava in olebretto? no, d'accordo. L'un del dets, de No. Menel, Portonel, e di tuttes, no? Hai fait 20 ans de chorale a Naucela Ah, e mi cantava un paco, quoi. et après, dès qu'il y avait l'Umazuc, tout au corps, l'avait après, E ben, pas plat lo masul, lo conosci pas plat. et des cançons des Cousti. E ben, ne savia qualcuno, la canzone così, ma la sapevo oblidata. L'avait connu, Così, oui, tutto fatto, tutto fatto. era calcul. E ben, era la chorale, tu. Era la chorale. Et c'est un Natal Campagnier, là, qui, los canzoniers? E ben, no, così ne faceva partire tutto qua. Oh, et vous, nous? No, era in trozzo in Eh alto. ouais, à quoi era davant. Et des théâtres, il n'avait pas. No. Et le Segala, per vous, dès que c'est encore le Segala? E ben, ecco, in nostro paese, sì. Se non sei là. Et per de che le Segala, vous savez? E ben, perché altri copi facevano de seolo, veramente. Ouais. Era del temps que la causa era pas arribada. E oui. Ah. Et nous pouvons contar si avesse ausit dire de causa qui les sus sur le temps d'avant? No. La causa, un la naboquera. A Carmou. Non penso, bon. E poi lo treno arrivato, non penso la causa, la portavo su lungo o camion. Et continue de ne mettre des causes? Ah, mais c'est mente, oui. C'est mente. Et est-ce qu'il y avait aussi dire que le pays est en plein de burles de Ginesses et de tout au corps?
Oh, nous, pas plein, là, pas comme je trouvais. Pensavo che lo che avevo pas 3 o 4 vacche, non avevo pas laissé remplir la terre des murs chineses. Lo travagliavo. Et nous avons dit que din l'uten travagliamo los traverses Eh oui, et pas lo planier. pas plein quand même. Je n'aurais pas visto poi. Ouais. Mais l'uten che travagliamo los traverses l'avesse conosciuto ancora? Eh bien, moi aussi quand même. Per la vigna. Oui, la vigne, et puis, bon, se io che canto che pensasse, o travagliavo nello vestiale.